Nitwa Serugo Ben, nkaba ndi umugabo, ndi umupapa, mfite umugore umwe n'abana, nkaba ndi umukristo, ndi umupasiteri, nkorera mu itorero rya Foursquare Gospel Church riba Kimironko i Kigali. Intege zo kwitabira Inganji Festival ni uburyo batwakiriye ubushize, batwakiriye neza gushika naho twumvaga tutifuza gusubira inyuma. Noneho ubu ngubu kuri inshuro baduhamagaye turavuga tuti ubwo ari Inganji Festival tugombe tugende. Ntabwo kubyumva gutyo ko tuvuye mu Rwanda, ariko bishize mu buryo bw'ijambo ry'Imana, turi umubiri umwe wa Kristo, turi umuntu umwe, no kuvuga ngo abizera turi umuntu umwe. Igikorwa cy'abizera b'i Burundi nico gikorwa cy'abizera bo mu Rwanda, nico gikorwa cy'abizera bahandi. No kuvuga kuba twaje gushigikira Inganji Festival, ariko kandi natwe twaje kwishigikira kuko turabo mu bwami bw'Imana, twiteze impact. Urumva ubushize twabonye ibikorwa byiza Inganji Festival bakora bijyanye no gufasha. Ubundi ubutumwa bwiza ntabwo ari ubutumwa gusa bw'amagambo, ariko buba bwiza cyane iyo habayemo n'ibikorwa. Twabonye abantu benshi bafashijwe, abana bagiye bavukira mu mpimba, abantu benshi batandukanye. Rero abantu iyo bavuga ubutumwa ariko kandi bakagira n'ibindi bintu bashobora gukora bihindura ubuzima bw'abantu mu buzima busanzwe, iyo ni impact. Rero niyo twiteze, turitega ko ubuzima bw'abantu benshi bugiye guhinduka binyuze mu Inganji Festival. Abantu bagenda babibona ku ma social media, ariko icyo nabwira abaramyi b'Abarundi nta kindi no gukomeza uyu murimo, ariko kandi banaze twitabira Inganji Festival, dufatanye duhimbaza Imana. Twebwe hari ukuntu tujya tuvuga ko turi abantu boroheje, mu by'ukuri turi abantu boroheje, nta nubwo twokwizeza abantu ibitangaza biduturukaho, ariko bitega ibintu bikomeye bituruka ku Mana. Ariko twebwe turi abantu basanzwe, nta kintu batwitegaho. Tuzanye ingabire Imana yatanze, kandi twiteguye ikintu gikomeye twese gituruka ku Mana, ntabwo ari twebwe.